Telefon mi je i tak krepo. Osman isto kurci pjesma. Ja gledam pa ena putička ne idu. Sve navade. Če prvož naredilo, pa bi te imeli na nešto mešal. Ti si bolak. Kaj si? Bolak. Bolak. Čuto si kip kriza. Aha. Evo, pa 102 prašička. Tu sta dva mala slončka, sta se pozibala na pajčevini, pod drevesom, ko sta gotovila, da stvar je zanimiva. Sta poklicala še enega slončka, trije mali slončki so se pozibavali na pajčevini, tam pod drevesom, ko so gotovili, da stvar je zanimiva. So poklicali še enega slončka, štirje mali slončki. Evo gremo nazaj. A? Gdje sam? Kva? Ja, neč kurc pa fige u kap. Čekaj dođi. Dokaz. Ja, kak je uopće se spavno? Ovo je ventimator pa iže u kap. Ja skrio doćiš dole kad im kosta. Opa. Če bi je skrio da pođi dole ne bi kadio. Pa išel. Zlodej. Evo ga, jo, pizda. Sem se usede tip direkt na sonce. Znači. A jes? A jes? Daj kauš. Cilindr usmejem pamet. Ej, kauš pršu poklič enega. Pa gremo. Gugu ba 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 ba. A gugu ba ba. Daj gremo Arbi, pober se. Ajmo. Fajt se pizda ti materna pizda, daj me poverno. Pa, beštno. Evo, znaš. Mam se sam pogledati, čeprav vipera. Proba je, pamet. Aj problem. Spovej se bova tih bod. A ti už mene! Ne, ježem tebe! A kaj ulupil? Kaj? Ne sam dao, da se onako... Ne no, Inače sam skopao da se obriši član. jaz se itak na oketno štimo, ja, dajmo s to bunda. Zdaj kemo spisi. Bijelo, pisma. Bijelo, poveš da ti stršim. Poveš da ti stršim. Pej, bijelo, pej. Vesna, što spa danas? Ja, ne už štima zdaj deco. V Derban, leži još da se dotvore. To kazu, daj mi dva, da vzazih. Ajde, davaj, na te prva, na te druga. Kje račaš? Ah, da pa deva na te druga, no. A ti čevap kao s sladoledom. Sam rekao po sladoledi. Ja pa mi ishod poslušao, pa si ti rekao da mi 2 kg.